Kita mi saving package go ba kalme intan ko cross mi fa ko mi ga dashun mi musara mi ko ede mi baraka kende usul kanale gendar kinato te mi bank me dwar ko to kinato nizam hamaje sumuge mase kurum te gendor voluntary salary deduction scheme no ta musaren kende scheme algon men ekulaba de ruga wara bodan algon men building emme fase hawani kongo takatto egotun hama ministry of finance ay ko beswani badal untake bevi mashwara pureifa den adi algon minna eko maseke kura commercial bank taka beswani wa kate keifa den algon minna miwagutan hama emme efficient method of fenoni hama pension scheme hinga afada gotaka musaren kende intisam hama jesso ege maniyaki percentage notawaki adade limit kurevun kamuga vias e faratakun emahako fasa dakka mimaro evara limit kurabba kan hojehe waki ben takin hurikam gavis ege itura fasa dakkam beno bejje kamabanya abadus hajj corporation hama kommet wahakos regular working hours ge e fasa balaga nabaputta hoka turuwe itura bes fasa dekkum fursat ham hulwa deifama mi wazifa dakura mi ofi nota mi kumfunye medwari noko amilla gos fasa dakkage mahumma nota mi durala fasa dekken intizam mi getere goita ade algun kodin boni saving package aki durala rawagen fasa dekke package e package um algun menge ofi haduruwe hama package medwari ko register ko fasa dakkam kuriyatebe kinato mi package fasa dakkaro ni tangarani mi medukano me asakam wan mi dimawas kamega sabun fasa no dekke ide mahiti mehbar gos anika mi continue kuram benu wakam wanama hama egota fursato nana to kinetto ade viskala penalty no te viskala charges se gepediya kamuga vias algon menge ninnan hama ebe fulge mali tanawaskan huri mimbarum ei first rufia kamuga vias e libum duha kun as algon menna dakkam kuriyatiyama ekantata kuriyatan then saving package nangawa befulu nangen advantage aki quota limitation huri kamuga vias algon menge befulunge lar note jama kura fasa invest kuran rajyega huri halal investment avenues algon me miharu explore kuramum midani adi libe offers the backend analysis hada then rangalu portfolio e tayyaru kon hajjuverina milibe return vm faada bodu gotaka kuriyadda ehin kamun iradu kureviya kuriyan wing ahara den wing ahara tawga hajjadda miharu register wegen saving package ko e kuriyagen dawa be fulunna agu evvarigga kuru rasta galwon men hifahattana hifehtuma fawga long term nota digu rasta ka bala iruga rajyen hajjata be fulun hajj corporation dakka fasa iradu kureviya duwa hettu haka agu dakkuran anu hitangarani mi gota fasa dakkar mi kinato mi almen wal ginadu fasa jama mi stipend barang ho jama kura mi stipend kanne mi hente ber emi account gonot emi ko fasa mi har jama kure fo wani ki ha mi barakato bedena to kinato ade hama bar fasi hen hama commercial bank takun ede statement de gotang algon men corporation ofi haduru wejjena mai for the statement e bestena hama ya ikko data diriolu ba be fulun algon men badanche he mawlumat furi hama phone call kum bes for ko di fina malgon men account ek balance hama wagutun arwana ekan pura kan anen he magina waguten nuna kan hama phone call kum minute ek tere ke details libiken dan emme fahun jama kori wara jumla hori wara adivesega kurin jama kori fawa tarikh taka den adi mustaqbal ga algon men invest kuram feshima e be fulge account un naga invest kore woni ki ha warigge fasa ekam adi e investmental libeni ki hawarege return එක නොත මම 5 කම් සම අංගා ලෙවෙන් ඒ maturity date algon men invest pura instrumented kan hama bumung elibe return nakon hama bahalum chehebar yano jami mi saving package kaadi mi musaran kede gota mi fasa de kumuge mi nizama mi invest kura wa libe fasa anitarane ikobato mi hajj cooperation mi kuriye gendaru mi gota libe fasa invest kumuge benno kurimes kuda kon adi aluba devon gotam invest kurumuge beenumake algon men invest kurumu komme kahada investment vs eyan eba manfain eba libe not faida ek dibeken eba de investment maturity kan awmu mali karuda hik gane e kahada muamalati kurevich nama e maturity data ek kon eba libe faida mi libe faida algon men hama jassa fa bani nuodi 5% e hama hajju wedding account taka banna faida ge gotuga ehin kama banya misalaka anna aharu hajj diumataka fasa dakkamunda farate vihihas rufiya algon men nam iyada hame jama kore fahori kutta algon men vihihas rufiya beenun koggen invest me kore koffi kama banyama e en aharu duhoge terenota
ಬಾಕಿವೆಂ ಹಮಸ್ತೋಗಿ ತೆರೆ ಎವರುಗೆ ಮಾಲಿ ಕರುದಾಹ ಕನ್ನುವತ ಎಹಿಂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಯ ಸಾಲ್ಕೊನ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ರಿಟರ್ನ್ ಜನರೇಟ್ ಕೋರೆ ವಿಧಾನ ಮಿಸಾಲಕ ದಿಹಾಸ್ ಪಸತೆ ಕರು ಫಿಯಾಲಿ ಬೇವರುಗೆ ವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಎಕ್ಕಲ ಬೇಫುಳಾಗೆ ಅಕೌಂಟುಂ ಅಳಗೊನ್ ಮೆಂಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ವಿಹಿಹಾಸ್ ರುಫಿಯಾ ಲಿಪುಂ ದಿಹಾಸ್ ಪಸತೆ ಕರು ಫಿಯಾ ಅಳಗೊನ್ ಮೆಂ ಜಮಾ ಕುರಾನೆ ඒ account ජමා කිරීම automatically ඒ බේෆුලා එවස් එච්චෙන් ඉතුරු එච්චෙන් නොදා ඒ account ගේ හුරි අදතු ෆෑසා හුරි අදතු එපතේ 22000 පසතේ කරු ෆියන් ඉතුරු වෙගේ ඒගොතුන් අල්ගොන් ටාගට් කරණි කුරියන් අහරු තවග අහරක බුරේ අහරේ හජ්ජු වෙලින් දක්කන් ජෙහි අදතු තිරිකුණු එහෙමම කීක මාණේකේ මිසාද ෆුරතම ෆෑසා කුඩාද දක්කා ෆෙක්කම ගන මිසාද ඒගෙන් ඉන්වෙස්ට් කොගෙන් එන මේ ඉතුරු ෆෑදාත කෙනුත ෆෑසා ඉතුරු වෙගෙන් දියුමුගේ සෝබුන් දක්කන් ජාද කුඩාවා